Anya laki din! Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Vilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo akwarta. Saan akasto tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akasta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam naman tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliverum ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? May iso mo nagawit ba kahit? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siyak lakay. Manungay? Secret. Ribo manan? Ay, syempre Tsak matipalubos malugi Makitam da ita, Vilma. Dakkel di kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente? Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amangila ko, iso adakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma, anak ko. Tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw? Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adamanin ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamat isang kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas naman tagi ti kalugaran tayo. No baratam ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang. Bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngumtay husto ko maapresyo ti bayadam Di mo idabaratan ta nariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta, Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti bayar ta. Ang mga nadamam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasanong aro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manin iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayar iti online no adda. Sige, pilyam tayo saan abarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Datarakan nyo ababoy anya, Mario. Adamot, Maribilma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayar. Syakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No syak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog, tadalugan ko. Syak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pay laang ngay.
Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidi angam no may papaniti ka kasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa ket ni bakit kupiman tinang pakpakan. Ken nagdaldalos iti kulungan nagiti ababaw. Urayek ti desisyon yung agasawa. Itext nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man, nanaterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngam awan ti bayar mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Ngam, agalanganin ak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na iti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayar, nana? Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man, nana. Agyaman naklauna ya. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat day nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asina? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso tisuki ni Nana Terya ita. Tamayat kano ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma a barat launay? Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak matkan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Taga-kabangibang a barangay pailaeng matinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mata. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Ngamawang mapangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo ngay. Adamutan sa bali nga ahente nga umay dito'y lugar tayo. No kasta, at dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma, anak ko. Dayja anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam dagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron ti kasta nga inaramid dayja abaket tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, tagdarakan. Kendakkel ti gastos ta.
Tanangin nakit nga ruti feds kan vitamins. Sumrag kapay at agkapita, Vilma. Saan akape ti gagarak, nana? Ha, anya nga raw. Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipamam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyak matan tinaawanan iti kasta ngay narami daw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat, saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente. O di tuloy-tuloy kumamit ti negosyo na. Saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tapno mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amom nga agparparikot da tao kasta pay laang mat ibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo nga ming dakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, sika mo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko laang dita dalan. May no, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dayta kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kung sikalaang ti dakkel ti ganon siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas tati panang kitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah? Ni, awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim adyak kayat ti apa. Aginda dalos ka pay laang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ti baboy. Tapno mo malaang tiriga na niya laki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy laka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo bakit? Kontrole mamay.
Manuabulan ng tinapalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kada kita. Saan lang nga itatial daw? Mag-move on ka din, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikataman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko, anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wala kay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak. Wala, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Kita ka man ti gastos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik na mita. Kastamot lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Amum bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.